Qo'ya solsaychi, uyalmay qo'ying. Sen o'zing jinoyat Qo'ya solsaychi, qo'ya solsaychi. Voy, biz o'zimizga Al салстырак bir-birimizden, al салстырак. Но больше 3 человек не собирать. Это для вашего здоровья. Для вашего хотя бы расстояние. Мы заболели. Она сама сохранит. 3 человека. Хотите, я вам видео покажу? Это жизненно важно. Екі адамнан тұра қалай болды. Екі адам үш адамнан. Перчатки оденет, потом придет, потом поговорит. Позор. Гулять не дают. Что, уже в Казахстане вообще запрещено, да? Қазақстанда запрещено. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қараңыз, мен сізге сенбесеңіз постановление көрсетемін. Мемлекеттің бас санитар дәрігері өзінің 1 маусымдағы бүгін шығып жатқан постановлениеміз кеше шыққан. Кім ол бас санитар? Міне. Жанна Пралиева, Нұр-Сұлтан қаласының санитарный врачын көрсетемін. Сізге мемлекеттікі әр жерде әртүрлі ситуация дейтін болсаң. Міне, Нұр-Сұлтан қаласының бас санитарный врачы Пралиева Жанна. Ал енді не үшін түсіріп жатыр бізді? Не үшін? Өйткені сіздерге Біз разъяснитель. Енді сізді неге түсірмейді, бізді неге түсіреді? Онда не имеет права бізді түсіруге? Егер былай келген уақытта. Сізді біз түсіре аламыз, құқымыз бар біздің сізді түсіруге. А вот он не имеет права. У нас, чтобы законно спросить, вы законно действуете, покажите нам закон. Он должен представиться, нас предупредить, что мы снимаем, что он снимает. Он Конечно. Он должен представиться. Мы имеем право у него спросить документы. Я у него спросила, кто вы. Может, он чужой. Почему он не показывает? Сразу вы сидите. Документы не формать? Не курситвисис. Вы полно имеете право нам показывать. Вы не имеете права нам отказывать. Доказывайте, кто вы. Ничего, головой моргаете вообще, не поняла. Где наша съемка? Он ушел. А, вот он, маски-шоу. Вот я такой-то, я снимаю. Правильно? Шел вон отсюда, блядь. Не говори. Нормально не дают, адам кусатып, кішкене бір. Үш адамнан артық ұялмаймыз. Үш адамнан артық. Үш адамнан артық жиналмаймыз. Мен айналамда адамдар жоқ. Үш адамнан артық жиналмаймыз. Өмір-бойымызды бұзбай. Если уже хабарласамыз ғой, қызым қатып қалды, қолдары мұздай болды. Жарайды, мен бітіре салайын, мыналардың бәрі, оңбағандардың бәрі кетті ма, кетпеді ма?